Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Angay, madamang agsalsala da dita balay datata ba daw? Apay ngagsalsala da? Diya ka mo Na, ay pagsardangan nyo ida. Ada pandemya, agsalsala dakit din. Saan damot akati sumardang? Ay mabitlag. Sakti mang pasardeng kada ko ada. Da kami mutin ni badong ko ti agtayaw ita. Why, da kami butin ah. Agad, nagtayo kayong arutan Ay, isardeng nyo da ita. Kapitan. Nay, Kapitan? Apa ngay pare, tayo ipasardeng mo. Bawal ti agsala-sala ita. Tada pandemya. Naka-face mask kami mo, Kapitan, ken naka-social distancing kamay. Ay, isardeng yaw. Tano saan umay da kay tiliwan? Nagkija ka matan, Kapitan. Ngaruda! Kapay day ta, Kapitan Maray. Apay aya, Di na kayat nga agsasala kamay. maawatan yun at adda nga rudmot payla ang pandemya. Ita kami laang met nga agsasala, iparit na pay. Di na nga rud kayat nga adda maakaran iti virus. Talaga asaan mi awatan ti ugali day ta, Kapitan, ha? Agtungpal tayo latta kang kuanan ah. Ay basta, saan mi awatan day ta, Kapitan? Kagura may ti kasta nga style na. Apay ni uncle mo kwaraw, kunamlan asinaw. Apay aya. Imay ijay balay, amadamati sa salaan may. Kat impasardeng nakiday. Bawal pa ilang amin ti aguumong ita. Man-manu kami lang matijay ah. Nagtungpal kayo kadilatan. Ay saan? Jak kanunungan day tangay naramid na. Awan mo't lang ti maramidan yaw. Isuanas ka na sumurot kayo latan ni tilintag. Ibagam ka ni uncle Mau, asaan anasaya day jay ngay naramid na. Apay kumasa na nasayaat. Binaybayan na kami latta kuman ah, ngagsasala. Ay nasakit sa ngamin tinakam na. Tasaan mi nga inayaban ang nagsala. Apay, asaan mo kano apasardengan dagiti agiinom iti igid? Ngem pinasardeng mo ti panagsala da marituyang kan pari badong iti balay da? Ewan ata inayaban dak amakiinom dagiti mamartag. Nakipulutan akpay. Anya! Kasta ti kabarangayan. Sana kas kada pari ba daw? Marituyang abuk-buko danda no dapas kenda. Masapul aya nga ayabanda ka? Siya kirot ti kapitan. Di ka lamabain. Nagpartigayam da pari ba dong kan marituyang? Sada nagsasala, ngam di da nagayap. Ay, Inayaban da kumaa. nasakit launay tinakam mo. Asaan da ka nga inayaban? Ewan, sakti kapitan di da kayaban. Da. Isa na mabalin ti kasta nga style. Talaga akong traak ida, no di da kayaban. Ay ayabandak dagita lalaki nga giinom dita igid ti kalsada, maray. Nagaduma dagitan. Kan minalamdang agi inom dita. Apay nga asaan na pasardengan ni parinteng. Ay na, nuaya bandang agi inom ni Kapitan. Di nan malagip apasardangan dagita lalaki. Kasta ka day. Nang runa ano da na ima sa pulutan da. Makitugaw matan ani Kapitan. Makiinuman. Amok itan. Wen ka pa daw. Dayta tipod na mapaspasamak. Nagalasin ti ugali na day ta, kapitan. Kumparik pa yung ngaraw. Warog, surutan man ni Uncle Mau. Napananayan tay. Ay, iti ayan dagiti agiinom manen ah. Isu pa yung mapan ko birbirukan. Dayta nga ruti problema kan ni Uncle Mau. Nagrigat abirukan. Nagadungay parparit na.
Angam isumat ti agar aramid iti may kaniwas. Siyak ti mababain iti kasjay nga aramidan na. Pangbiro ka ngay kan kuana. Papanam ko araw. Inak man biro kan ni Uncle Kaw. Amawak no sa dino ti ayan na. Amuyaw. Una, nalabsak lang ida dita nga agiinom. Sa dinaw. Iti abagatan. Iti pagiinuman dagiti istambay ijay. Ha? Nakatano ni Jay? Wayne, Sapay ado ti luko ijay. Wayne, adaw. Ay, inak surutain. Wayne, ingkan, tamangan nukas tauna yan ti bartek na. Apay, sa dino ti papadanta ko rin. Ihawit kan Uncle. Apay nga, kat kabalak mo't nga agawin nga agmamesa. Nabartag ka ngaminan. Isan? Nabartag kan. Di kan tupay makatakdara siksika. Batan na ka. Agawitan. Agur urayan ni Antay. Anyat na ganan ni Antim. Hmm? Nalipatan pa yan ka po iti bartag mao. Sa garong malagip. Antibanang. Ewan kayo mo niya. Banang. Di mo damdamagan day takin ni Antay inton sumangpat ta. Sigurado abalo natin na ka. Muna niya. Adagay, yung balunod na. Iso ti pang pangurnakan ka no natangkan ti ulaw. Malagip ko. Yung balunod na. Sige, agawit ang arodain. Tamang ano, balo natin na ka. Apay ko arog. Pudno di ibagbagada, ano mabartek ni Uncle mo ka malipatan na ni Antem. Wine kagawad. Apay ngay. Jakman amukan kwa na. Numaamuan day ta ni Antem, sigurado nga ako ngay. Ay, sigurado ah. Ni Uncle mo mangamin. No ayabanda nga ginom, mapan matadagos. Angam no sandang ayaban, pagsardangan na ida nga ginom, sana ungungtan ida. Mababainak nga rod iti kastang aramidan na. Kasla damari tuyang kan kabadaw, kan dagiti sumagmamano a kabarangayan tayaw. Nagsasala dalaeng, ngam napanakit inungong tanan. Iso abagbagaman ng kalmaw. Kunam amapan ka iti barangay hall. Angam napan kamot gayam nakiinom iti arak. Na minsan laag. Kunam amapan mo pasardengan dagiti ago umong nga agiinom. Tabawal kat nga rod. Agam no inayabandakan. Awanan ti bawal-bawal kan ka. Sirmuna nakman nakon. Ay, masapol asukatan ti kasta nga ugalim inteng. Tamaday ti kasta. Na. Agayab da nga ron iti siyak. Di sige. Angam ado ti gumurakan kay ti kasta nga aramida. Siyak nga ron ti kapitan guraan da. Padasan da. Da makangagdakan ya. Apay akasta ti ugalim paray. Apay. Nadlaw ka. Ano ayabanda ka dagiti agiinom? Di mo idaungtan. Nadlaw mo magayam. Iti nagkakanta kami lang ijay balay. Inungungtan na kami. Di gayam inayaban. Makitam dayta pare. Nagalas nga ugalay. Na, di kagsaw iti kasta. Si sasangwak nga ibagam ti kasta. May mayat nga ibagak asi sasango ka. Tamangagmaw. Ngamtay nakatalikod ka. Maray, kunak man no bawal ti agiinom. Bawal mo ta talaga. Oo, apay ngay nga rod nga adumat ti agiinom di tadaya. Ado aya. Ay, naskan nga ro amamuan ni Kapitan daytoy. Oo, kat no iso ti kapigsaan iti sao kan katawa. Aniya? Wen maray, nalabsak ida ijay. No kasta, inayabanda manan. Amok itan maray. Tay, Ayaban minton ni Kapitan, inton sumarunong agkakanta kami di tabalay. apay, nauma kayo ngagsasala. Tagkakanta kayo itan. Wen maray, agkakanta kaming tumay. Umay ka. Makakangkanta. Kasto'y nga awan buena mano. Makaung ungitak paray. Iso di nakasarsarita. Apay manin ang makaungungit ka. Basta! Gapo ka day tawan agayab king ka nga ginaw. Napanan nga tadagita mambarta. Ay, di mon biroken pare. Tao may kaayaban. Ayaban nak. Wayne,
Umay ka ije balay. Tagkakanta tayo. Ay, sige. Ay na. Kita man tayo paray. Kit imisam kan. Ay naragsakak nga ron, no ada mangayap kanya, paray. Amo ka paray. Iso kin ngay may kainayaban kay. Intang nga ron din Ay isan pa nga ita. Ha? Nagno ita. Intun bigat to. Makakankanta. Wayne, isa ganam intun bigat day tabusis ma. Nagsapa apim manaw ni Uncle dito'y balayaw. Adda kanu papanan na. Sa dinawan tay. Ay, jakman ambaw. Ang mga nuwad naman ang nangayab kan kwa na. Imbagak met nga awan timang sukon kan kwa na nukas jay amabartag. Ay katuna. Kanayon lakit din ngayon naksuksukunan. Ay, marwam metten Ang muna adakas ti aginom iti arak. Nga mapay nga aginom pailaan. Ay, kas jay nga rod ni uncle mo. Di na mo ang mabagbagaan. Siyak mamit ti kumanta paray. Si kamot lasikan. Naminsan pala nagkanta. Nanipod si mangpit ka. Si kamot latan ti agkan kanta. Saan mo't Iso siyak mamit paray. sakpay pagsardengan kayo nga kanta. Ha? Ay una niya. Ugtan kayo pa. Sige paray. Agkanta ka. Aguma ka. Dati kurso nadak, balasang analapsat, kanayon asip si budak. Kay nilatan kapitan ti agkanta kasta kaday. Ipunin na. Bayamaw. Bayam nga aguma. Di na kayat ti agpasublat. Di na nga rod kayat. Di mula kuman inayayaban. Kayat mo ayat ti maungtan. Oh, kastabot ti kayat na. Bukbukutan na ti mikropono. Yung kapadasin na. Parang ipasublat na kingka ti mikroponaw. Usapay kumasusan, tasyak tutisong batam, kanin kapaki asawaan, aganak tanto iti siya. Kapitan, siyak man mo ti agkanta. Anya? Siyak mo ti agkanta ko na. Nagkuna. Nga, siyak mo na. Ay, duwatan Siyak laang ko ba? Duwatan nga ron. Sige man laangan. Sige. Agkantatan. Apa nga inedep mo ti music, pare? Hello, Mike Tess. Ay Hello, na, hello. inedep ni Badung ka, Kapitan. Kasanaw, kutsan kayo mo na sumardaing. Apa pagsardengan na kami kit nagmayat ti agkanta. Agjojoit kami kin ni Kapitan ka. Di yung mangagdayay. Sige na ti pulis. Wayne, umayda kay tiliwunay. Katno agkakanta kami lang, may. Pulis, ti umay mang tiliw ka na kayaw. Tamaki kang kanta kamot ngamin paray. Ha? Jesus, dagita dun. Umaydan na talaga. Ay, Kapitan! Sika itati matodas. Gaputa sika ti Kapitan. Imbes asika ti number 1 amang surot iti protokolyo may papan iti COVID, ngam sikamat ti number 1 a violator. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.